Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, bawain dulu. Wa minha ban pane kesetengah dari amthilah. Al-hajaru tining tak nyapah soker fauqa salasati ayyamin ngelebihin telok pan senapan areh fa innahu maka saungkun al-hajaru haramon panika haram. In qasada lamun asajjah. Bener kan? Iya. Lamun asajjah bahasa orang al-hajara de soker. Niat soker. Wa illa bal lamun ta asajjah soker fala maka tak haram. Minha panika setengah dari amzilah. Tarkuti bitining atingkel om wazinati ban adenten fauqa salasati ayamin ngongkolen telok pan senapan areh ngelebihin telok pan senapan areh fil mauta di dalam pan senapan orang semate ghairu zawji selain laki. Fa innahu maka songkunat tarkutib wa zina haramon panika haram. Hingga lamun beda pasar orang banyak lamun beda panapa tarkutib wa zina biqasdil ihtidadi panika bi kalaban qasdil ihdadi asajjah norok sesa atau berduka cita wa illa ban lamun tak qasdul ihdad wala maka tak haram. Minha panika setengah dari amzilah idza takalana akhadamun tut addaino pasera orang sabri otangan malal mudini de artana orang sautang because dil istifai kalaban saja ngalak sera awis sarikoti otabang icok wala yukta'o maka tak iketok pasir adain fil awali dalam sedak ada bos dil istifa wa yuqtaban ikatok pasadain fitsani ini dalam se nomor 2 sekapeng 2 minha panika setengah dari amsilah kinayatut tolaki dining persamuna telak wa ghairi ban selain telak qala zaujuh ada bu pasir laki anti dining tibi
Holiyatun panikah kesepen tadi laki in lamon kosoda saja pasir zaut bihi kelaban kaulihi atau lakoh dak telak tulikot maka katelak pasir zaujah wa illa balamun tak saja telak fala maka tak tomi betelak. Lanjut bari Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk songkuna asana kelakuan kotu iniyatin asana kelakuan ditentukan niat engki panika al-hajaruh tak nyapa. Nah, dina ada sekancaan. Anang enggak dowi, di anang bu komar. Ini kan tak nyapa dia. Tak nyapa negelak lebih teluare. Itu perlu dipertanyakan. Apa maksudnya? Situng in qasodal hajarah fa innahu haramun. Mungkin niat asoker. Apa hede? Nih melok nyapa dak nang bu komar. Cek ngereng kok cek becik. Ha? Nah. Wa illa fala mun tak niat asoker. Apa nih edem nih pas tak nyapa dak nang bu komar wah angko mereka con gitu ya. Enggak fi. Engkau lo asa coba apa? Ya keng tepang pada keng lelok nyaman abek mungkin saling lo sapang. Dia kok nyapa, lekuk dia tak coba kadang kok biasa. Maka tak tomi betul. Maka tak tomi haram. Seni saya tomi haram itu man asoker. Tapi asokran. Apa asokran ini bini ya? Ya salah. Alhamdulillah menggelok tenang. Saya enggak ya, apa tak nyapaan. Bersapa tak nyapaan. Ya bagus. Jadi mon nyoa tak akan dah lebih teluare mon niat soker mon tak niat soker pun kalau tepang tak biano tak akan ada dia kan teman tak akan ada apa lo yang tak ada kan paham nomor berapa dia nomor 6 tarkuddi biwazina fauqa salasati ayyam fil mauta ghairiz zawji. Beda orang tak aden tak omro selama lebih keluar. Marke beda orang mate. Si mate gila benih lah genah. Arwah siapa semate tatanggen nah. Aduh, dari eman dok tatang kena letak di mandi, letak bula abegobak dokor akrab leker kapi. Kalau ada lebih, dari ya, iho komen. Situng, ingkang because dil ihdat mungkin asaja ikut sosa, ikut berduka cita. Norok sosa markene tatang kena mate sehingga telo hari lebih tak den tak omrok tak pi merapi maha haram ya iya jadi ya siapa sampai dah iya wa illa fala membaking tak sah cenja keng lakar model orang cerokong jadi bini lo saran lakaran lo masoro ya lo di mandi kailangan cerokong tular bela taklim di man nah apa ya lo tempat apa yang ompama maka hukum dah haram beda yang bini tak di mandi selain yang gila le udah mama tak di mandi lebih telur
keluar tak seden tak ada beda tak abun sabun ben mandi suar ning du tembeng arah lelah lah yang kuy kalau tidak baca kapti aduh jiwa amat ning bau lah ya mungkin tak ikut berduka cita kala karo orang yang cerokom punten tak haram yang memakai niat berduka cita sehingga tinggal om tak dan lebih teluare mungkin niat berduka cita hukum ha nomor betok orang mau otang Hindun mau otang dek Zainab lo lumajar ke Hindun la epen tesokor pabreman kali akhir bahayan tarik Roman Paroman tapang buka bodoh sepeda motoran kunci nemu mobil aduh pahing yung jeng akibat kereta kalak tidak mobil alkrehan 100 juta sepeda motor akan 30 130 tengah 130 ya ala dung ambil keromen dari dia mau komah Jedung lagi ada yang dimajukan pada hakim. Saar yang bini gelap wala ngalak dunyana Hindun wala ngalak dunyana Zainab. Akhirnya ia dibagi dak bija hijau. Arabadun hedi ngalak dunyana Zainab. Mobil 100 juta. Sepeda motor 30 juta. Ada apa? Ocan Hindun. Pak Hakim. Nah, Pak Zainab ni kan dia otang dia gula. Be gula ben taruh di kerah. Ketika mobil di sepeda motor dia minang kesarana. Be gula kalah maksa. Fala yuqta'u fil awal nang hukum Islam tidak dipotong tangan, wis beres. Mungkin dia ialah moled. Tak usah. Ya mungkin ngalak Hindun ngalak dunyana Zainab king laga king nat ngecok ang wala nalabang buka pae kalak ya pae temo bi orang akhirnya lapor lagi ya wa yuqta'u fi thani katok tanang nang masalah nomor 2 yakni king niat ngecok na'udzubillah min dzalik ya ingat sekecil apapun jangan sampai lak ngalakan bareng jangan tengah teh mulai duk orang ngaji bulpen ini ngancene sambil lekai toleh saki lo kira berokah ya kodo ring sama kancana segala sehingga lo kira berokah kan Paham. Terakhir persemon telak ben persemon lain telak. Contohnya qala zaujuh selake ngoca anta khaliyatun. Deketi bilek setia. Dari bahaya. Kan melen orang laki cak ngocaan. Ngocak amon semonan takok ni ben. Mun palakir ngocak anti kholiyatun hede ketipi le. Mun saja telak ngocak hede ketipi dia tome fatal ibitong telak situng ya. Ya. Naudzubillah min dzalik. Mun tak saja telak. Ya. Hede ketipi le sedia nang Ramadan kok terselenan ya. Jadi mungkin yang saja kayak ketipi apalagi ada orang yang ngocak dia. Dan mungkin mah toro aki na teh. Hede ketipi le nang Roma sedia. Pak jalan ya. Loh, toro aki tang bini kok ngocak ketipi kita kenyan telak. Tome betul. Tengah teh.
persemon telak. Tapi asemonan boleh. Ada laki umpamanya. Tuntut dari kasda aja. Dapat persimpangan pertelon, berapa sen. Lalu ada ke lauk, empok gede aja. Mungkin niat telak, kami betul. Dengar teh, menamun semonan men lagi ini. Cek sampai mun semonan mengarah pada telak. Tengah teh. Allah. Paham ya, paham. Ngari je kena boleh. Laki na tepang mabuk. Pangoca. Tang bine telaka. Tang bine telaka. Tumeper ya makin mabuk. Tengah ti. Minang ke okoman. Dia. Allah. Tekan. Dia umpama tekan. Lulul karena bekar ngatoy. Harul tangan anak bini. Ya kena saksana rul. Busawi juga ala ma amarallah bihi min imsakin wa ma'ruf. Angkah tukang, zawaj tukang, mahtubataka bimari alfi mi'ati alfi wa halan. Qabil tu ni apa? Kata bini. Kan jaga. Jaga. Saya ingat. Memperang dinas. Sampai kerja lah. Meski aku keng wala na kancan, na baca kerja, pada kami tangan aja. Ya. Ada orang sedih menikah, buang ke tengah telah pada dia. Lambat di dejana, lambat mantuan bah. Masyarakat bah gula andi anak bini nya mana hindun bah. Nungara lebih ngong. Pagkabi nabi sambian bah. Menang mantuan. Ko andi adik bin amin. Orang ki cengang kapi. Salah ngang edik pak bela kapi. Lo sengaja orang ada. Aduh kan dia ibu. Aku aja yon tubi anu. Biar jangan sedih. Ni pakai bin nabi abah ada rumah kapi. Masjid. Aduh sana setanian tegel. Nah, kedina ada kaidah pertama, mari laku kaidah kedua.